Thutha wa uthuthuria wa mwiri wa Peter Ndwiga, umwe wa aria maoragirwo ni abitha wa borithi Caroline Kagongo na njira ya kurathwo na mucinga, riu famiri ya mutigaire yugite ndirari na umenyo wa ndugu ya wendo gatagatiri gake na abitha ucio wa borithi. Kuringana na aciari a Ndwiga, famiri yo irakurana tu atumia airi a mutigaire na ciana ciao ithatu. Ndire mundu mbeceni tiga mungu ucio kugwa na no cio kuri ugu Kayeno ingira umana kure anje kiuga ati nimbetagwa ngania kana ni na ciana cia Ndwiga ndiana cigwa ni wa ndiano na maukite ndushingi mundu no ceraga akithi kuona kuria akavika ndiana muona. Kuringana na family no kuma itura riria Gataka gicigore kia mbunge kia mbere yetherero yamukire ndumiriri ya mwendwa wayo kuvitukira mitambo ya ukinyaniria na ikumithitie ruvonge rwa borithi ni undu wa kurega kwamba kwaraniria nao mbere ya ndumiriri ya gikuo kia Ndwiga kurekererwa. Ngai aukire mandi teno arathwa gigwe nducio wandituvira muno nikio niramwira ndie na miario mingi tondu kimane gugu ana no mbugire ndire ukaria niregwa mbinyiririkite muno tondu mwana ucio no arageria kundethia na agatethia mwarwanina. Nie ningienda kuga thirikari ni kwenda menyerere micii itanathukangia micii ene tondu borithi igitwara uvoro social media kana kwi media mass media itangase ni mona yagirirwo ni gwita family gucaria family imave uvoro ucio mbere yo social media. Family no irauga Ndwiga nike uramitethagia kurungamirira mabatara mayo guku makimugweta ta mundu urari mwerutiri na kiyo wirari wake kuona arari na kambuni ya ugitiri ya Superlink Security. Ni mwana urikira na kiyo muno nombeno niyo yake na niwe wetumire na business yake ya kuruga ndona akienda yando borire bara tutabaka manji no nire wira Nairobi kana Njunja akiria kiga wira wake no atethagia family na njira nene muno tondu wira uria ararutaga no uraukaga guku mucii waende wanakiumia kithiru ari guku kuona aciari. Riu marenda ruvonge rwa borithi gwoca ikinyo ria nevenya niguo gwikia ngono na gwocera ikinyo ria kiwatho abitha ucio wekire giko kiu kia unyamu. No riu uguo Ngai aronire niguo no ndirabatithia Ngai nirwana ni shaitani ucio araukirire kuri Ndwiga tondu Ndwiga ndai vitina nireguo ndu ucio neciria ngigwa ndiraka. Turona it is very unfortunate and very unfair ankora mundu uria muve ni thirikari na turariva na gotira tu mbia ire tucaragia amenyerere mioyo ya andu ni wora aruta mioyo ya andu koguo tungivoya thirikari icugurikire uvoro ucio na mundu ucio uragite Ndwiga muthigari ucio justice ikike. Vandore Vainoro TV kuma kaunti ya Embu. Beta kwa Peter Mungai.